Joana ovdje i danas ćemo razgovarati o temi koja se tiče mnogih od nas. I sigurno ćemo se razilaziti u mišljenjima, ali tome služi i diskusija. Govorit ćemo o automobilima i kako da prođemo što jeftinije pri njihovoj kupovini. Pre nego što nastavimo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima i korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno. I hvala vam od srca na tome. Kao poklon što koristite moj link, dobijate i ceo mjesec ulaganja bez provizije. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar. Značilo bi mi da pročitam vaše mišljenje i naravno podelite ovaj video sa nekim ko je zainteresovan za financijske savjete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada ne uzimamo financijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Hajde da počnemo. Kada razmišljamo o automobilima, često nam prvo padne na pamet miris novog vozila. Ta svežina i osjećaj novine čine vožnju posebnom. Međutim, kupovina potpuno novog automobila može biti izuzetno skupa i često nepotrebna investicija. Pre nego što uronimo dublje u brojeve, razmotrimo tri ključna aspekta povezava posjedovanjem automobila. Prvi aspekt je finansijski teret koji nosi kupovina automobila. Ljudi često dižu kredite, međutim imajmo na umu da uz to ide i kamata, što dodatno povećava ukupni trošak. Štednja tokom mnogo godina također znači i dodatno plaćanje zbog inflacije koja postepeno smanjuje vrednost novca. Sad, drugi ključni aspekt su redovni troškovi. Pored same kupovine, plaćamo gorivo, servis, registraciju, popravke i mnoge druge stavke. Ovi troškovi se često podcenjuju, a mogu značajno opteretiti kućni budžet. Sad treći aspekt koji se često zanemaruje je deprecijacija ili gubitak vrednosti automobila. Statistike pokazuju da novi automobili gube oko 63% svoje vrednosti u prvih 5 godina. Sada, kako se nositi sa ovim izazovima? Možemo usvojiti 3 jednostavna pravila. Prvo pravilo je kupiti automobil stariji od 5 godina. Ovaj korak ima smisla jer je vozilo već pretrpelo značajnu deprecijaciju, ali još uvek može pružiti siguran i zadovoljavajući način transporta. Naravno, važno je pažljivo birati od koga i odakle ćemo ga kupiti kako bismo izbegli ozbiljne probleme i neplanirane troškove. Drugo pravilo je kupovina automobila za gotovinu. Izbegavamo uzimanje potrošačkih kredita ili zajmova za nešto što će brzo izgubiti vrednost. Kao da se trudimo da izgubimo kilograme dok jedemo fast food svaki dan, nema mnogo smisla. Treće pravilo je odvajanje iznosa koji bismo inače koristili za otplatu rate kredita. Ako nismo u mogućnosti da pratimo ovaj tempo, to može biti znak da je rizik prevelik. Kada se pridržavamo ovih pravila, možemo značajno smanjiti financijski teret. Razmotrimo sad i praktičan primjer kako bismo to ilustrovali. Recimo da imamo 4000 evra i želimo da kupimo automobil koji košta 20.000 evra. Ako uzmemo kredit sa kamatom od 6% na 48 mjeseci, mesečna rata bi iznosila oko 375,76 evra, a ukupna kamata bi bila oko 2036,05 evra. Na kraju naš automobil će nas koštati 22.036,05 evra, iako će tokom tog perioda izgubiti na vrednosti. Sada zamislimo da umjesto novog automobila kupimo isti model, ali star, samo 5 godina, za oko 7.400 evra. Dodajemo
4000 evra koje već imamo i preostaje nam samo 3400 evra kredita. Mesečna rata iznosit će oko 82,2 evra, a ukupna kamata oko 948,48 evra. Na kraju automobil će nas koštati 8348,48 evra. Razlika između ove dve opcije može nam doneti dodatnih 292,56 evra mesečno. To je jednostavan način za efikasno upravljanje budžetom i uživanje u vožnji bez nepotrebnih financijskih opterećenja. U jednom slučaju imamo ratu od 375 evra, a u drugom imamo ratu od 82 evra. Samo iz te razlike imamo iznos od skoro 300 evra mesečno. Štedeći i investirajući samo taj iznos za 30 godina možemo postići ovo ako u tom periodu promenimo 4 ili 5 automobila. Imaćemo skupljen novac od preko 600.000 evra. Sada, što se tiče investiranja, kako bismo postigli takav povraćaj, kao u primjeru oko 10%, ja biram ETF DGRW.EU koji prati velike američke kompanije. Uspeo je marginalno da nadmaši S&P 500 dok se fokusira na rastuću dividendu. Način da ga kupimo je jednostavan. Kliknemo na link u opisu, otvorimo svoj investicioni račun i dobijemo i 30 dana trgovanja bez provizija. Kliknemo na polje transakcije, napišemo dgrw.eu, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. I to je to. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformu Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korištenjem istog podržavate moj kanal besplatno, ljudi. I hvala o tome od srca. Kao poklon što koristite moj link dobijete i mjesec dana ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!